Miss Grand India zangni somni panga thanna Jaipur Rajasthan nei meka Mizoram Iowakal Miss Grand Mizoram walal nun tluangi VE achethahle Miss Grand India thanna hi July ni liya changkhan nei channi in el na shang nei chau mek rangani a vo in July ni som pathum hian amor bok na grand finale nei ani donani in el na shanga Mizoram represent walal nun tluangi hi achethahle a tuna hian Miss Grand India crown hi notice achanga hon masaber ni turin besei na sang taknen kan clear me kani Miss Grand Mizoram walal nun tluangi vi ile ama joy om tu te hian tun thatir July ni thum khan aizol chwa sanin Delhi an pana Delhi achang hian Jaipur an pan le zandariat vela Jaipur thlengin Jaipur Mizo welfare ten an lo muaka tin missionary a ommek pumoyele putlana ten tlom nga yin an lo mi khwalani vi ikal puitu te ama boy puitu te hi han soi lokila a makeup zong boy puitu hi makeup by ruat felani in ani hian vi hi competition le photoshoot an nei na renga a chei veka a mel thatna a bel cha thiam chin khop mai tin ama joy om tudang le chu a costume designer paya pachuang ni in ani hi designer ni in vi national costume puizet mai design tu kha ania nima sela paya pachuaw hi ama mi mal minga chuak top lavin escape engmoya brand minga chuak ani a zia chu escape engmoya hian til tu le sen so ngai zong tumin paya pachuaw hian designing a khoi thung tin alang lo lama amosa ombokin ani hi khulaya zukal velo ma se management lam alo boy pui ve thung vi choi om tu te hi grand organizer te lam hian hotel le flight sen so ilo tumsak lovin anma ni in pek na liawa Mizoram tan ti azukal ania Mizoram ta na an pen chwa na hi aro pui takzet mani in seng savin Mizoram mel ti moi turin an zukalani a an chuan om ngoi competition chan ma dewa changkhan han soita ila competition chan ma dew khan grand organizer te chuan rampwalk challenge tan contestant te chu an ma ni om na chewa changa bikini ne na video shot nei tura ti in chu video chu thon thak ania he bikini rampwalk challenge a hian Mizoram IO vi hian pakhat na din mun alo hau to ani hemi challenge pakhat na ania wang hian organizer sa changin vote za amu pha bok vote chungchanga hian ama kan video lama kan lo soi to angkhan mi puite vote changa vote musang ber pakhat na hian direct in top 10 alut ngal dona tuna hian vi hi top 5 na a omega pakhat na em a harsani po in top 10 china tal hian omtlat theise chuan hei hian adin munso nge na konga apuile zwal don em ani chuwangin zoram mi puiten thei to pa kanram ai o chuak walal nun tluang hi lo vote zel turin kanin ngen non le a tin vote na na cheng somnga choi ve ngai po kha tuna hian achan ve cheng somni panga chau choi angai to bok hei wang hian thei to pin hun tlem te kan la nei chung hian I han chang le sham te ang u ti in kanin somin kanin nge na ni vote thei hun chung hi grand finale chan ma dar kar thengani a grand finale hi vo in Sunday sonulama nei turati ani video kan siam lai thing hi chuan adar za che ero kan la soi chiang theilo thung ti chuan July ni liya chuan Jaipura the Farn Residency anti 4-star hotela contestant zong tele anma ni choi om tu te tin Thailand changin grand founder Nawat le Miss Grand International ni Mek CJ te po chu an lo thleng khom ta veka ti chuan chumitu ka chang chuan ni tin mai in el na shang an nei chauta ani achang le photoshoot na hin gown photoshoot te bikini photoshoot te an neya hun ola pianga show an nei na mun Z studio a an practice chin bok
nimin ni som pahni inrin ni chuna khan national costume competition nei ania heta hian Miss Grand Mizoram hian designer paya pachwa wina a design moi le pui tak mai chu ron phau chhuakin zei tak maiin aron performa makeup by Rod Felan aron chei thiam boka national finalist dangte a yin kan nep lo mai ni lovin kan moi bi khlia hle in a shiat tin han soibel le lokila ka video masalama khan vi chanchin chen khat kalo ti chuak to a kamia khan thalak le video kada chen khat lo en tu te khan vi kha athau ma tia comment te om zeu kalo mu a om ka ti ve reng na a tun chuma ka soitel du chu khati lai khan ani kha pageant la memo competition a atel nai vai lo deuh bok nen alo khal ve ma ti kha kan hai bik lo nima sela grand competition janani ma thakhat vel ala om chung khan vi ipo na satakina in buan saya ari na ti hniam tur po in abe na sa hle nge ani thakhat vel lek chungin kezi som patni zet awai thalos man ti so hin vi ichuan kain bua sai te khan kezi som ruk pasari kania tuna hian som nga panga kani to ati a hei hi adikang ti kan chiat theina chu bikini ne na shooting an nei na vela hian a chiang khop mai tin bikini round shima hian taksanal le nal law a mu chen thei boka contestant dang ti han en hian omuna chang hian kan lo chau ve zok thei anuam be seina han nei san lai bo ruak hi atak chang turatan kan vadu tak em bikini challenge chang reng khan apian chung thuwa vi hian organizers te achangin fakna adong na sa hle a fitnal anti thu an soi sap chin reng ani Tichuan internet sonulama chuan preliminary round nei le ania heta hian bikini ne na competition nei masak ni in bikini in ang vekha in state ai o nula mel chale pianal tak te chu anon in the chilta an zei hlom ha viawa zeivak lo te po anon ve thau contestant dang te han en kwal vel hian kan mizo mi ta changa lo te ngat phei chuan kan ram represent hi azahin anal fal le in asiata kan lo chuang ngoi chuta le chonudar thum vela chuan evening gown round nei ani vele ta heta an gown hak zong hi Thailand designer te design Thailand achanga an lo ken vek ni in show chan ma chuan ruma gown la tu hian vi hi ko lu masak ber ani nge a organizer te du sakwange ti chu soi theilo ma ila ama joy om tu te ka achang chuan du sak a hlo hle ti kan she theiani ni masala contestant te anron chwa ero hian alphabetical order an ko chwa chin wangin walanun tluang hi atop lama ainlan zia chinani show apiangin ani rengangem ti soi chiang theilo ma ila anti to china chuan atop lama zel aron inlan ti kan hmu ti chuan contestant te gown moi tak nen anon inlan lai hian nei na tur chete kan je block chen kha chuan lo mu ve thawin ka ring Maharashtra represent Shemonil hi kalong mu fu peka ake che le ban ve hi ti swalin ma na high school kan kalaya Independence Day ta na march past kan zirla min ti she chuak ban vai fu thei mi alo kalpa ngai boy si lo uluk ta ka ban vai dan tur ji ti kan ni tak wanga thiam lo tat angkha kanuya sangar khop mai mi lo ngai dam tap mai te se ama po hian she oma ti ve wang ole ti chuan kanram ai o walal nun tluangi aron chuak ve ta nal mai le agaun hi moi lo ti inom ti ka sha comment lama po kalo munual kei chu moi hi kan ti le rem khopa fak chop sham ka tum po ni lo alo lan che achang khan in comment ka mu ma changani chu amoi ka ti top mai ni midang zong ai na dang lambik ka tia a hatu hian in me si contestant du emo per hian hazok ta se ain me kherangem moi kala ti thawangem ti chu ka soi theilo ama vi in a hak moi em wanga moi ti po kan jok mai thei a moi pui em hi ani top mai
chuan soito angin gown hi Thailand atang anron ken vekani awang hian gown than chung changa hi chuan indu sakna a om thei karing lo ve top mai boka an size mil turin anron siam sa vekin karing Thai designer tela in tu state nulama hi amimal takin anron shiat karing mi alo bok ole ti chuan show kan mu thei chin chu heti hi ania lo inrua man lok na chuan inrin ni tlaya evening gown round na hian mani ram designer te design ngai haturin anlo inring hlom chutiangin vi te po hian rose pachuaw design gown sin moi takchu hemi chuma hatur hian anin buat saya nima sela organizer lamten Thailand atanga anron ken hi hazok tura anti wangin an hale ta zo kani engpo chuni se organizer lamte du sakna hlo chuak thei tur kopin kanram ai o wananun luang hian a theina alantira a mele piana Miss Grand India Crown be sei thei tur kopin anal ti po kan movek to zona le chana huna engi a anang ti chu kan thlir ber ani tari ani tuna alandan le competition an nei to na chin thlir hi chuan Miss Grand India Crown hi Mizoram a ngeiron hon thei kanin be sei sang khop mai ti in VE costume designer paya pachual chuan milarte news ashilani voin July ni som pathum chonulama hian Z Studio a grand finale nei turani a heta hiang competition shang an nei result puan anianga tin Q&A round mabak ala omkha chumi nuwa chuan tu in nge Miss Grand India lalukhum hi honang ti kan she thei to don ani he grand finale hi amuna endu tan ticket mangin a en thei don bok Miss Grand India athan hian Miss Grand International a India ram ai a odona Star Entertainment te hian chumi atana tul le sen so zong chu an boy puin an tum sak vek don ani atopera chuan Miss Grand India thanna a Mizoram ai o tu walal nun tuangi support tu Mizoram mi puita zong chunga ama vi I chuan lom thu asoya tin IG lama a mention fo ama thwa moi tu shang tele he competition a atel theina na support tu a business partner te chunga alom em bok ti chuan keini lama kan lo ti ve thei om chun mi puite vote mul kha clear tu ten lo sha thar sakle ila hun tlem te chawani to lo la vote ve lo te khan I vote ve chawang oti in kanin som nun le ani Miss Grand Mizoram masaber wala nun tluangi Miss Grand India ane na changai turin du sakna sang ber kan hlan che a Emerald Crown ngai mai kha Mizorama ron hon nge yang che o